reći uvodno. Prvo, drago mi je što ste se odazvali u ovakvom broju, jer ovo je ovako prvo okupljanje u ovakvim povodom, a na poziv Zaklade Braće Mihanović. Naime, prošle godine, kao što znate, imali smo nagrađivanje najboljih učenika koji su imali odličan uspjeh tijekom one prošle godine. I to su bili novčani prilozi. Ove godine Zaklada je odlučila da svu djecu od 1 do 14 godina nagradi prigodnim božićnim poklonima. Sad, možda ova djeca koja su nešto starija, 7. i 8. razred, možda su to oni na već jedan način prevazišli ovakav način darivanja, ali evo, napravili su iznimku i rekli da nijedno dijete ne bi trebalo ostati izuzeto od takvog darivanja, jer to je vrijeme darivanja. U početku, pošto neka ne drže nekakve velike govore, djeca su pravilno nestrpljiva kad se radi ovakvim prigodama, čestitali na božićne blagdane kao i naredne novogodišnje praznike sa željom da puno zdravlja i sreću u životu imate svi skupi, a posebice djeca, jer ipak su djeca najvažnija od svih nas. Djeca kao djeca, ona će, mislimo da će biti još i bolja sljedeće godine, jer o tome će odlučiti netko ko nam je došao u pohode. Mi smo njega pozvali, to je Djed Mraz, mi smo ga nekoliko puta zvali, nije on mogao dolazi iz daleka. Dolazi, zapeo, u nas nema snijega, pa je on ostao sa ulice, pa će on doći autom. Da li je došao, nije li, mi njega očekujemo. Ali prije nego dođe naš Djed Mraz, ja bih vas samo ukratko da iskoristimo ovu prigodu, pošto su svi mlađi koji nisu dali Zakladu. Kao što je poznato, Zaklada imala problem oko nacionalizacije imovine i sad je u tijeku povrat. Zaklada je počela sa svojom djelatnošću prije par godina i ostvarila svoje prve prihode, pa smo iz tog razloga odlučili da na ovakav način prvi put, nadajmo se neće biti ni za njih, održimo. Jer već se bliži onaj čas kad nama dođe vjerast. Što ste se prepali svi? Što je bilo? Što je bilo? Ajde da čujem jedan aplauz. Kako ide aplauz? Ajde da čujemo aplauz. Bravo. A što je, cure? Što je bilo? Ajme, mene moj. A vi, jeste li dobro? Da čujem, jeste li dobro? A ja sam htio nešto reći, ali vidim da nemam kome govorit. Vi nećete ništa pričati sa mnom. Hoćete li pričati sa mnom? Znate li ko sam ja? Ko sam ja? Ajde reci mi, ljubavi, ko? Djed Mraz. A zašto sam ja došao? Znaš li ti zašto sam ja došao? Ima li ko da nas uslika zajedno za dogodine? Neće niko, dogodine ću naraz za 1 godinu, tako? Evo, sve najbolje i za Božić i za Novu godinu. I budi opet najbolji, važi? Nije, nego ni Koleta, ni Hočević. Nema, sad ćemo je staviti ovdje. Sada imamo, da nije Hočević. Ivan Strbinić. Gdje si Ivane? Oni mi dođu, je važno? Ajde, sve najbolje, ja rasti sad u vas. Gdje si prijatelj? Terapede. Je li Petra ovdje? Je, tu je. Kako si ti? Drži čvrsto, neću. Bravo.
znate. Zvonči. Evo ljubavi, da će tijelo zagrli, a ja te neću gledati. Važi ovako. Evo, čvrsto. Sve najbolje. Sve najbolje. Kako je dobro ovdje. Čotka. Blagoslovina 2003. godine. Vidimo se, adio! Zahvaljujemo djedu Mrazu. Ovdje imamo, kao što rekao malo prije, 6 učenika koji su prošlu školsku godinu imali odličan uspjeh sa 5:0. A zaklada ih dodatno nagrađuje sa novčanim prilogom. Pa evo molim djecu da dođu to preuzeti. Katarina Maškarić. Izvolite se. Edita Ogresta. Ivan Konjuk. Ivan. To je greška. Petra Konjuk. Katarina Mojaš. I Mirela Đurić. Eto, gospodo, podijelili smo sve poklone, sad evo, izvolite.